times a ne nyina no de ba obebwa na andi wo ha sa de mebusa because asofo so taka pa e ba no aya konto nsem wo se bro be give visa amount so for timi gi obi passport to obeye busumi nsia na passport no na ho nsentimi kan andi wo fi ha na san komo no ni bedin etimi na bomode so ba transfer se chi akwan e wo aye abrepo highway say broni krom another friend was 0248 699898 0248 699898 meka wo se obe heba clinic so ebo echidom na di dwumade bro kwada so nsum 5 junction owo wo se koba ne se bia be ma na se be wodobna da na se otadua ni mu ayemre ana se bia mpaso gro no mo homoden ya mepacho pi wo se bomode na fa bedan no afi diabetes eye si che yare mo ani hawo ene mo sabio tafrake etwere ewo madehia no so no obeha ba so de beduna so ye de nyina no betu ase de ma e ka ba ne se stomach ulcer na se hernia typhoid fever na se obira bo no na sebe eho aka asthma na se gonorrhea de yemfa mfa obeha ba clinic afichire kura from 0508 124341 0508 124341 and 0543 05087 obeha ba de wase oba bibia be fine. Mystic of Open Eye Church in here where you be some African traditional belief. The great Seer Prince Mills and da sawo sumiano. Was say a bibi mai mama yen sign kofa and pen for sign kofa ho yenchi. Enisi atu abakwa se metwene se atwa atwene de wakofa pepa ho a wo siesie ne kama se opeso hu kwaye foso a bibi for se etumi na oba de na ntini nyam nhira. Ye Mystic of Open Eye Church a Prince a great Seer Prince Mills eda no ana obo so be do on my be how pia how no we chesu ba basa ni nyina to betwa woton wade aye ntoni ma ginsemu a ni nyina no de ba wo se otwedempo yankopon nam na nanom akwankyere so bibia be fine e de amount. Mystic of Open Eye Church African traditional belief so mean obe na cha kwan e wo ye trede na obetumi afre e wo 0594 226084 0594 226084 and 0596 083 961 0596 083 961 adusa ba product se men kan say ndu papa na e odwa so adusa de nim sama ansanja tu monto kasa adusa herbal wase madansie ni wase be ma system tutu ana se binya ba osisi ya oya wona maya na togusu kotodwom e kare osie wo bomodia so bomodia man sa tumi aka ne ndode bie adusa ba product na egu ahodo ye wadusa mala hebo ho eno ne de malaria ena afi mo amonum ato abontumi ne de ne tu ase kra na ka se adusa heba mixture ne de eno ene di mema na se ba mom koko pa de ohu adusa do ya na odwane na no bomodia so nsa betima ka capsules ne bi de aka ho na wo de heba mixture na anom capsules no bo se basa na bibia de na kwam boko etu aposo yo ya sasa bro anaja mo amko gem no babu so mozos na emututu a o man saka adusa heba ointment na wo de stress babu so mozos no nyina sane ntini nyina na emu da ho ade chena akona workout no ya sese bi ota frache ponko a wasi mfutu kwan so okọ ne se yo wo padusa ndo bi ato man mu ba bi ato ndro Ghana ha bia no on sabituma kebida mo patu ato no de Boba Fredisa was 0500110115 0500110115 and 0557009824 0557009824 add to Saheba or Semadasi de about don't kwapa hominity no aduno emiensa sabre abofoba andi atrase abranti mania gen ho na mani gen ho ba yi so mania gen ho papa because odi ose etumi eye woyo ena o hyembo o se da bia obeba ha bia no obeyi nkonya nyame adom ene o fie ha ne nkonya no so de bia me said wa born African print pa I have some tailor master some fashion designer na me de me ho obo for bandi na wa kire me ne fashion designer abuja sabre brothers so ma ben ko ndi ho na yenkodi nkomo Daniel bre papa and not me say ejatuato Italiano beka cho say for kodiatro je say ga etuato and be pa cho akwa I said your casa monon pese odem be fine no me pa cho me mo akwa ba biem bibia ye boko de Kristo adaroma okay we changing tactics ya do ba de ase na Boda doctor otiata no. Ne man said anya de me pa ma me ase ne ma me pe no ma me san kan nyina anti. Men san kan listen entem.
Mesaka listening to one kababa ni nyina ye krado ewa ye urade be face o baby o be yande nyankro pon so de ofra wa no afra ene me bi so for afidie so ene de me di so for an ene anka se na so fudie na bam ene de ma so fudie ni nyina abusa mun tumrika na momra Facebook because dia be amono me nsa fita mienu ana Ameriki nka me be na de so de me pen me nsa nkanti oh so still be ya de nkonya be si se wo hye bo se ubeyi mpane o meyi mpane na firi nipa ho emu meyi afa kosua yi mu o de kosua na beyi mpane na firi nipa no me yesu a abrante bi ofia ma ho se ya ton no ya ton abrante bi ofia spiritually what titisika nim sika no kra no date da so be 1982 sika titisika nim ti spiritually ai se ko sika ne ba nti e be se sika no so firi sa abrante no fisika yes obewu ene be di software na just wani ni de wo ho wu ade urade bi mani anka sunsum no wo me so wena wenya yi ko de wo kosua ni bi de ho ye penti and I said that for penti is a good demo penti ye kosua penti ho ye kosua penti sa se Ghana hanya Burkina na hanya Ivory Coast na obi atu kosua tuntum ne kokko okay obi otu Ghana bi awanto brown beto white oh okay so de no ko black and already is what penti enti kosua na ye kokko na bi mu di gina o ma sore dem ka se kodia wu kosua ye kokko no enya kokko bi na ato ba cho ni nyina ya white ni bi no muto okay na ya pesu di na ya de sentoma ni bi no ya yi kosua na gun ya cha de ba cho ye firi mu no na hu nyina ya red kokko na ya de e su di timi di and it depends on direction of the mouth. Mo yeso nsencheni si be ma nsencheni enti ano no eye ethics ana se eye creating ana se eye ba kono kran kan se format ana you creating ma creating atono so so ko yesi ma creating na ama no wow binya hu she mesi me kwa kokko bi asem right wodi e din komo ene ka ho a nansa ane ya hia na ubie ye ni eno for instance menya call be 8 okay a mo nyina ka se abrante nya mensha no okay na ma me ba call first se men kan so se se ko ba se akwanya ba na ehia bi mu a won no mbe frɛ no mbe se sebe omo ka nsemptwi ya kyerɛ no odi nyakopɔ di nsɛ se me so mo so okay no mo nyina no hu se ya asofo na bia na yesa enti me so mo so na de wo ye no ene na enyam ya dwuma na men kan jo se ofrɛ ne nkoye na nyakopɔ no do ko fa ho sere bia be hu ntrikisi na wo mu nyina ama manfo ntu gina na se wo so ya asoro no mo ba na o apply sa ntrikisi na o mu so be hu na nam se wa kire ni nti no nya de asokra obeye dabida te men kan cho se frɛ ne de enye wa adwene se ko okay no mo se de o kan you di ho ya pa ene se wo se afrɛ ne de wadwane para cho de o se nti be nwane da nti se nyame na wa frɛ na o be san de abbe nti o se wo hwɛ na obedwane a wo de ko hu Lord Kenya because onu dwane me echi no okay nti ko hu na otufo se de mo fa nteme se de hon konkro tie no de fa mu na ka kire wa ba mu ani ada de program no nya attack na se obo wa attack we kra de ma batra sunsunia ma me be ye no na wo ye mo dia wo de no na asase pempem me na de me be sunsunia mo no di fo be sunsunia kise bia me wura pona se ba mama me isuo wada bi se andi ofie ha na mesho se bra Facebook because mahun kosua miensa ewa ha ana abrantie so a wose ya ton no so ofie ha asi entiska no omode aton no wo ba beje sasika na fi hohuma ba kan kira David de na pesa me de make no ba no enya anye but menya de aba na ma kira de kaka okay abisha me ba momra Facebook sisi ana moko ne de na wa sha ase no aha na mo mehwe oza no pe mi twa manum ai bo wa no so twede pa make no de tene say na me pepa ne na de wo nipa ni bi no okay na hospital de wo nipa yes nanka matwen ida se nsuo anasa anointing oil okay nanka me de begu make mu okay to make no no bi ma betumi nko am make no make de ke tu ni ti yes but we de pipa na tare ho but fa check camera no mu hu ni momra Facebook sisi ana mo mehwe tare ho yes ano ne ano no ba bi esia no ana ma wai eni me wai wi a na afi metu okay enti se metu a
I can make sure not way another afaha. Yes. Yes. Because me clean my training. Yes. One more can in every to me anka me dispaguru once me dispaguru so buy. Nanka matare pipa no. Am dispaguru na tare. Aso. Nanka I am making a room there. As you be we na me kan kwasi aton so bi wa. Nkosia no ka de gu se ya ahanka bag na ho. Na ka de agu na bag na choke no. Ha me ni se kura. Ba choke no. Yes, said be ya. Embo. Enti ka mi wi a. Nanka ma se da bon kwasi aton so bia. Yes. Said no na kra che ne ka se sa oye na asofo no de sayare no register no. Yes. Me wi anka make na da na no te wo no for the church ni na me de register. Wow. De tenie. Tu ya wakata ha na ye hwa ha na ye hu si atu so. Enie. Ana said why no di si o se so nya de benyinu. Make na bi wom. Sisi ya bi wom. Yes. Me yesi a wasa make na e ba. Yes. Na me de chire tie. But me be kata te said ye maye na no. Okay. Enie. Tokuru ne da ho no. Abuza fo mun tubrika mumra Facebook mumra na ene de we ya kwatete sorry o ya be tida ele enko yesi bi ho ko mbu ya kura abuza mumra Facebook ya Agenko FM Kumase 101.9 na mumra de ekọ me wi nipa boni 70 me dispa guru e kata ba bia me tu tokuru no me wi a na ma tipipa ketwe bi di atare ho okay se de be ya de ntimi leki wi a de broni ya na me bi imitation no okay criminal sofudie na bi no na omuso mu fa bible ni sofo omodo ma adwene na edi sofo no twin koka yesi nyankopon abode awie obobanche no bobode wa mo fufu okay ti se won fa wa adwene ka bode ne banche ne bo man na ne fufu okombekun okay so ma sofo no be ka kire no I don't know what sound the phone mama na say Ghana phone mama sisi for west no enie okay to krona bitu ni kakaka dadwa we na bi 20 dadwa nya dadwa ketwa eso pa ni okay dadwa no so ria mesiri me ga America baba wow. It is a non way no ma. Ma tumi kina fu na mde non way agum. Yes. We am siri. Eh, sad man sanwe adwene obi na ne he. Enti se ma fru obi a. Me am se da papa panyina betena so dem o. Yes. Na ma friend se papa sori nyina ho, me tia sori nyina ho. Sunsun no me kasa se wo nyina ho ba ma ewu. Okay. Me pako me nka ba ma. Awurade Nyankopon no me kasa se okotia wu. Okay. Na ma te pa opanyi so di yo fa ko se sorry. What you want side do mo tem kan. Na bi se aduma we no se mudi hu to so. Okay. E hu e creating. Ti me create me create o wa dwen ni dia me ye no so. Okay. Me create ade na to so. To se me de fear to so. Yes. Na usuru ade na me ba ya ma no. Okay. To jide ni mko do jide be shem. Asa me kena si from ba ko kran so. Na siri e de krema. Enti ma fra papa na ne ba ma nya aduma na no kotia wu. Me ya na me de papa na no kotia wu na ba. Okay. Na me amese hye no nkom. Yes. Muna fast na mo to make ba ko mre me. Already no make way na ma to make na from dia no nte we agum no. Ma yes kama ato. Okay. Na ma ka ju se mo to no nte we mienu mre me papa no kote asore wa asore ma sisi e. Okay. No mu dem ka koto no nte we yara ba. Abusia mo mo to me camera. It's a Facebook. Oh ya na ba. Anonte we I make na ba. Dem ma ka ju so fu no mo akora boni ba ko du machi. Sir. Enti ma akora boni na bi odu machi woni ko fie so bontia. Me so fu kofi jeme kini kura. Okay. Me de ba ko na ma ye ne wo kofi na ho. Okay. Enti obesesa no ayi munu na ye de aba ne ba ko. No de me de na be fra. Okay. Obom kura obafa so bema me sign say ma wie. Obaye me sa style bi amama wo so wie. Ana obama me tom say amama wo so wie. Okay. Owi am say make no be say me fa me san so. So no me ni ya ba so papa da bi. So fu kofi fa make no ma papa no. Okay. Me ka say bompa ye gusu wambo. But mpa cho han. Fa make no ma papa pija kosoro. Okay. Na ma bom ton so bi ton so bit ma bobi ache me emru so du so na okay me yugo so na fi crash no ho me bom paye okay ti me ka ton so sa wi a na me sam de ade na ba jiska nti me se ansoro ma yes obi nya paye ne bo spiritual mo se bra papa no kuta oil na okuta milk no ma wo se nya me bofo miensa mpakwa beka 21 abo wura dem ha eso bofo nyi ze so sofo obo hu bofo yes hu bi kwa da obo du sofo 8 years ko hu bofo da so so dem na me se nkonuti beti aka nkwasa se be police ncheme spiritual mo se bofo 21 abadam ha na ma wo se omu nyina do mani a kire mekene kura papa no so okay na mo se spiritual ba kwa je mekeno ba ko
na ma wo say ya bo anu no omo maka nyina de bibi foforo gum minima de kro mo de gum ba spiritual wadi yakopon no make asese enipa bebirete dem ha o se papa no koti na wu na ma ne de ba sikase du bi a wodam obi anya etimo se sunsum no make ne ba akoma yi make na firim anu mo de anonten wa yagum na engine na se ma o ka che me se memfa mompa yemani pe bi sikase wo no so wodam a I don't know what is going on but I'm sure make ne yem bia no na ba ko nya make bom na ba ko ya no nten wa ye so many you be admit he on say the message prophecy na ba bra ye bom pa ye ni say the aka prophecy no obi adwuma mi ya enwie yo say be ma yira wa adwuma be say kasa transa hwe so mi woni bon se bom pa ye say wadi nyankopon say on ye obi so nsam na sikantra nsam obi ase obo a wonfa ma na so me asom ka ba ka ba na ye be wie na mo ade na no oyo na ba ko ye make ba ko so ya no nten wa ye mesa so do oil la ehwam na agum anonto we be bon wa ehwam uhu bida some make sister ayakoto aba obi di america na akoto aba na twice by force so foot some meeting bomb pa ya america da no oil uhu be uhu wonderful adan sikam de be je nya agro ti abasa no mutime de je be esen oh some mesala because make no nko ntime nyenko anti nya ba ko na de ba ko pe we na me de sai me de adwuma ni kakra ko so nsam me se fasara nsam no nsa chi no they do haba say every 10 million wow 5 million 2 million 1 million 50 cedi wow 20 cedi 10 cedi 5 cedi nim 5 cedi for the for trotro coffee no nye 5 cedi me fanya hwe kono de so nsa we 5 cedi nim bacho wonderful enti ano mo betime nya be se na afrim bebere kwa we ru koto kete basika me nya bebere kwa wa sore ho be 100 million 10,000 Ghana cedis betime nya afi mo de nya ina make ada no we fa ngo jibi nsra ngo de kakra so nsam zai nya adwene we no la ebe de na sa about him panyini bi na sha ase na akora bi kosua na akora bi kosua sa na bi so efiri ba bi na meduru ha yese bu amutimi yi aboso market nyina efiri bi badum se ne se catch na maka se ya ton wo fi ai yes metimi agina this is kana me ko yi banti skana ise e ba physical wow se be pia free no ana ne botom mon fademra da bia manyi sikari bia meyi mon fademra abusia momra Facebook agenko FM komase ma sa catch na o yare no 101.9 muntumri camera na ne de mon frɛ ko fia so bonte ma me na because enti an minimum si no ho ma mia no spiritually tiene mi be minister no true administration no Rashid mon frɛ ko femre me ye no ho abusia muntumri camera momra Facebook agenko FM komase 101.9 many obofo ba andi ana ahia yedi nkomo na nkomo no last week ye hyase no ayedi bi nenne eno ano hye bo say debi obeba ha bia no ba be ye nkonya bi there is more about tricks see my man sanko ene e be call down details na no ma me sana me boy yes mentimi a sheda nchim ene o say T40 ase okay me ka tip off na be ka say asori a osofo du kan counseling nkobida okay because the best is some commissioner to atwen sofo no wa odi kan ko yer ho nsem no osofo no ko so ankoto no okay but ho nsem no ba be se wonkom ano ye one okay two creating obi nyale me ma ye ni frɛ ni am obi da me ma ye bubuo ni am obi da so be we no ani akata infra me ma ye baifu am obi da ne ma ma omi ensa the friend creating okay and we say creating kese pe ko so wasoro no say ye pe ma ko hwefo ma amumu durasi twi makers okay na me so from me dem sika be 5 million ama sa ma be nsia no me dem sika ka chi je bejina na spiritual ne ko sa me be so nya agro jina ha ene do be ya dwuma na so ba we ni problem na me so va ma ne abusa mo Facebook na mo mahwe mo Facebook sisi ana na de fia henkro pe ma ko ifo be 6 na me di misika me personal money be 5 million masa ma no okay o ma dress shepherd to makers o ma betra soro into do for yeso a na me fra for there obi an soro ma for there 5 million okay o mo se sa ma no to nja no aka say so fu we bo wa bo me ona bo ma me ko Dubai kwa so na for there me mfa mi agro no wa sorry o soro wa tu nche ni gide mo so ba sorry yes etiripa 10 no obi ababire mu nipa wan okay nice before so metra so mebeki so say obo ko gina gate na no sikani bia wote wa oba asore no na akotara ne nchen o de no ba hyehyɛ wo eso ni mo okay do for dey so be sore ababo ma na kenya ma so asore me wie na metimi de ni film ade aka bebre wow
And also another strategy. And you know, say a man about who wants to stop on one sorry, ma, mobile day. Why do you see Canafa? And I saw your idea. That's a kutiba bomb. And you remember Paya Makofi. Okay. Then Makofi Jaman Kawai to Sumaya show and the Messiah. No, but spiritual idea, your boy will. They would be a minimum who and this amount of Jadiana. Okay. Why in the bill? Okay. But say that then someone must send the mid of war for the age. So that is some food now, I shall say. My boy knew 10. Okay. See, funny sense, some American will be a company, will be on funny say, San or call cut here. Okay. So the American, many been from being count, San and they or Tinibuku near what I mean for a company, but said the American, San of Boko Tibu. Okay. Ah, through the BN, sir. My member at the Senesoka, at the Sene almost a crown. Yes. At the Sene, I say. Many coffee nam. And I'm in years of opinion. Okay. Before Semaban was a coffee camba, sorry. A big general lunch me. Okay. Just so back can some the womb, the dear at this obesity Juma, like which I said, sorry, my papa Bejina, the papa Bacas when you be ammonia. Then Radia, papa, who medicinal. So you go coffee away and ra, no me do a few man come there. Some ban on walk on the vicar of Fana Breme. We are some new program of baby also or creators. Okay. Many papa ko baby and no so ko ya ma ogo a brother chimai. You do the face of the papa to be a robo buo. You pia sorry them papa train nsa. Na papa no bu ye say o he create what you send some. And if na dance krumu. Dance krumu artist and dey no nyina wo ka. Okay. Oh, I don't know, Papa Caso, Bisika, Mamma could do Felicare Danin Paso, it will fall over the dance here, or do for Caso Brems come, that's all the current Damin Paso in your artist. And Yano Craig. Wow. Yano Craig. I must say, who suffer be over Dayim. Now, one idea, better than no, they are by a Tadiana Manada. Okay. Yatwa de corona man dada ade be bia kosia me be impane afiri mu we yere man kire company fa so be wuroma you never knew. Okay. Kwanya kosia no ba ko fa so ebere ye kosia me ensa no nyina ya mo no na ba ko aben na ba ko ya ka nyina de nsu mu onti ase. Okay. Ade se ye kire wo. Okay. Let me adua be ama be na fifi se se na konfo ye no e tricks ade bia ye tricks na ene se konfo no che de no so ye tricks o na bi o se no bi so we so ene bread ko ko to che wa no do you motom go bia we so imitation. Okay. Enti ade bia original no ho so bi na de any original. Okay. What you say? Yes. E wo bompa ya ma ene ya so ye ne wo hana na ya so abusia muntumrika na mo na Facebook o mo hwe fi Ajenko FM Kumase 101.9. Say say you so panyina akora say me ya na training wanye careful so make careful. You're very careful. Papa facha me. Also makasa metentene say so food sus na bo wura me mo. Wonderful. So sorry catch you so sorry back. Ya train sir. Abusia mo Facebook. Me na be do so for. E bom fire ma right oyale. Yes. And come say na me be share no. Yes. Spiritually, spiritually so papa say spiritually. Okay, papa say spiritually. Me mo say sacrifice you ojina we. Papa so say sacrifice you ojina we. Sunsumu date bi da mo maso date bi e da mo maso na spiritually sa date na da mo maso no na spiritually sa date na da mo maso no date bi say 1982 who date bi say 1982 spiritually already yankopon ne kasa spiritually no already yankopon ne papa kasa sunsumu say ya ton sa krachi papa say sunsumu say ya ton sa krachi na ya ton na ma sunsumu titisika ya sika no e bi ni wiase so kra mi mfaso papa say ya ton ma sunsumu titisika e ne esu mi mfaso sika no ko ne yeli ya de to okra wonje saska no so ne ya de to okra wonje and the spiritual mo say ya ton sa brante kama oja we papa say said we mu nyam etie ne ya ton ma saska no eti ya mompa ya ma brante fefe ogina ho ya papa say ya ma ya ni ambre ni mompa ya ma wa obewu ka chu firi na bai kasantem so firi me kasantem ko trase me ko say mo ma so ya o firi na bai ko chika kra so no nyodia papa so fi daban so fi na ba ho so fi daban sa han ana o kasa te sese obi ofiri montemfo okura bi ase no papa ye no man pamo mfra so no nyodia transfer no se bompa ya ma ye bompa ye mo dia ka che urade ye bompa ka che urade ya dia to sa kra sika bi dia to kra chi ye ko jise sika na ba ye ko jise sika na ba esa obewu anya se obewu na bon se bompa ye ka ya ba ka ya in the name of Jesus. Spiritually, mama say mama panyini bi apie. Mama ne fa no ya sewa. Okay, catch we mo bi afa no ya sewa.
yasewa o se yasewa ene nana yasewa ne me kan se obeka ma culture wunti yasewa pese o kire se o sunsun mo ne me be di asi but me kana to ho okay mitumi ade nyina ye nam Kristo Yesu o se me de nti culture oba so discover ska ka ho cause I don't know me buy man no me yes kan te maju sika but spiritually me kwaje sa sunsun sika na ba e ye titi sika bi dan sa kosoro kasa na me kan sunsun kasa ne kasa obi ante ase me kwa na me kan kasa bi dan sa kosoro my God on torobo sibri akabia subianta babio subianta bi ka bia subianta kabia subia mawie kaji tutubotom ase tutubotom ma yisi ma fresh kanaba wo ye wo sika ba tutubotom physical ma yisi kano tutubotom na radio wo ye yesika tutisika kanch wo ye yesika na sa ska we bi ho oba so na wo de bai abusa mo mra Facebook la mo oba so na sika we bi nkra she date wo sika no so ma me radio because we bo date bi 1982 she sika date bi twa sika ma me radio my God also but 1982 ene gusika no so mo famra na me he bonsama prophet na bonsama odifo no okay wonderful 1982 yes ya talk catch no 6 March 1982 and say urade amfame so ne kakati bokowu but na hoto I will say skadi ni o mo share ska no two cities ni bi ne mo Facebook no mo share mo so mo nyamba mo ntumrika eye Agenkwa FM Kumase 101.9 na yes kind physical any two cities 1982 me fa me na hwe date ni pa ana wo 2 na ya twa na se no 6 March 1982 sa ana chese me yodin for on kwasi asema medi so on kwasi asema medi sisi enti eno ano no mawie na nso bana baage so sika we no me ana me de ma de ba yesam walletim okay empire bono kosu gidigidi no me ametete kwa me for so me disika be kokko wura obi botom ni pakoro hu ana obag mu de o me ame ho okay so oni abra empire koso me ma no de ni bri pa bo empire oni abra na wura obu mu na bo empire kwa me for so a me bubo sika we fi akonnom kwa me be so botom wow obra wo hunu hu hwe enti e wa tutubotom se mo tubotom iska no mo de mo ya tutubotom fo so ya fa wura botom asori de so fa wura botom ani abonten de ya tutubotom okay enti kofu ni mu hwe na gamida amokra no wadwiri no ni wa no mana me wura botom enti mpa ni ko so woni abere so fo be gina hyenkom susuma hu sese ni sense tubotom na ko fa bag bra e betu na de kronisim so fo na akora ba ko na de ko shem wonderful hey when you can suffer dear and abeka ho na nka ho so and abeka ho so utie me and I will share Facebook still I quarantine was you wait the mama mic the kasa what you mean ade a voice in article so what you first cause was always sikasha no ho titis kamfra yes na me hwele nim o ka spiritual toss yan kata yeni no ana me shame am kata meni also kata and me kata so you kata Aquari, my smart, but send me yes, smart. I do Ama, Makai, Sophia, or say, listen to us, Monfato, and I just can't go. Wow, it's way. And so Sophia, you go and answer them. So, we to be a obey me beside Facebook or an area. Or Sophia, you go and answer the way you could see, we sika. Bia yisika botoma so wo che ebia yimpane wo bi ho aya tricks kwa mfa so amitire mu bi kitu abi obi se bi musa o se enti we na o ye de boa papa na akwasisa pon da se bi musa o se o ka se menye bi man da de a e mesu menye bi man so wanka bi se menye bi man da de a mesu manye bi amane da wow enti woni ya kwane ba ko no okay metimi ebitimi chichiri dufa ofa takra yes ade na de to dawa wonsuo mu dawa ne eno ane dawa ne wa drano na wa chichire ode takra no ko ja chichire ne bafu kakra okay mpabo no koso no betimi akọ to oba bi a wo okokwan so yes jato no bagim wa na just mana mo kompaibo mo ntumo bagim no ntumo bagim de no ma chichire mo ene na de se mo wow se de ne a chichire ne ma hu ne de to se ensanchani ni ho ensanchani wo na ye ne aso ye de odafi Mama Musa say, so for Bioba, we did a shot and we did not don't like a say. But yes, I said, me already did. Already did. Okay. O couldn't drink a baby bitch. I saw the man.
obu so meche entade na sa skanyina no edien fapem no munya ade ni omunyina so a omode no obusa question a very deep and can be when ka fi bedura and ka sofo nka echen toma ne ntare ne ade but obi question a funny dey say end of every month be our child there. Yes. 1 a calcula. Okay. 2 dey hu pa no so ni obo ho a akwankyere you renew. Okay. Akwankyere it is a contract. Mo renew contract akwankyere konfo ana odunsini ana malama ne niam enam na ye no kore no ukon nche no be renew contract. Okay. As a software. Okay. Into contract ni wa software be ko renew. Okay. Come back ko fa so me renew o contract. Obi renew we ma accident abesu o mu jansin. Ebi renew we ma na ma beja ko so ko yale ada ho. Okay. Ebi renew ma bi kwa de o beja ko akwu. O de ko renew the contract. Okay. Enu ne hu pa ba ko. De hu pa me say osofo so betwa na ntwie sa afie du no osofo mu a okwa na ntwie twa enipa kra ya fresh na ntwie ma de sika to ne minimum no nipa kra se ku ne physical ka police for be na na man nyina na be kwa kwachi sofo no. Wonderful. Enti no mebu a spiritual by physical enti omu di renew contract and yen da ya sore kwa na say asore nyenko so anyenko ofa ye ja asore kwa enye na papa wo na bone wo last question bisa na mame na me hokra dwure me ma na fa so na fa so eja yesa kasa che frama na kasa che ready sa isi wa be ready na me bisa say yes obo on fa kendo mra obo on fa ntuma kokko mra obi fa apo mra obi fa pieto mra e de be ya kwankyere na sa de na ye bisa no ede nyina so okay ene wo impact bi wa ya brabo so ana okay on say wa wo si nneoma kora hata na ko no bi ba ko free ma on say woni si bere ho yes utimi hwehwe timi de ko du sanyina na wo di osofo ka cho se fa watale bere nya se watale wo se fa watale dada yes se bi aka ho do fifire kom eni ba because wo jimi ache so mo jimi ache pa eni ba because wo jimi ache o ma me chira de bi and I may specific aka asem bi okay don't hear say no pon go to hell sofo bi a oji picture oji nipa ho ade ansa na wa ya ade ama no oni konfo nyina gina one scale se o sofo na do wa se mi kodan no o de kodan no sofo no ka so nipa ko picture bre me anana tade ana nipa ko tade bre me ana se wan kasa no ko fa wo ade bre me a o sofo difference wo no confirm say o de ayo to na tare e de lin spirit gusu to spirit no confirm so tin papa de man no fin difference o mi no ma no and the man confirm pe me ba me to aja na imedi nko because and say me ofie ha no e dos papa ha ni nyina ka adwuma no bo ma adwuma ne complete e bi wura mu ani ni matitigu abusam koso aka wasaje kwa 101.9 FM sunie na jumadi ya friends asetamu nsem anane wote ensem a onti bida ntam ka cho se nya bodon ko a asante mantem kropo kumase mu de wa wanfa okasa video no na radio no anto eye agenkwa 101.9 no na je se wo ya ahwera de ye na obofo ba andi aneguso ay bon komo no wadi ka cheyen amia kwan asofo no etimi mamok edane eye anointed oil na ni nyina no meka me so ba Facebook a ba be hunu de toso mienu kwan ya omutimi fa so eyi niema efiri amanfo botom no mbagem ene wadi adwuma dimiam producer Kofi Subontia no ho adwire no eno so etoso onweye obeyi mpane afiri nkosuam because ya to obi adu fie ha wa hwe no onyi mpane na afiri pa no ho a ebe ha adwen ni nyina no ba Facebook Agenkwa FM 101.9 na waba aba be hwe ni nyina na mekaze se wutie me na awie wa se wuti epayo honam eyo mre ya na wani su bru kakra ho ehyehyehye a mepacho ka hu se malaria ene ya ba opunu no because na se adidi no enye sara enso so ana ya na baby eda no ntontoma wie pa enti aba ne sa bomodi ase obedi ka pharmaceutical shop bi ana be kwa yare sabia se hwe mu gyamma se hwem na ka cho se malaria parasite ni bi ana ba eyo ni padua mu a eno an se obewura pharmaceutical shop
bia ana say over the counter drugstore said ye kan aka no e drugstore na wa akopɛ e adura friend say Lufat na say wo pani no ana malaria bi e hawa Lufat no ne tablet ana wo pɛ say akora so de ha na wo so pani issue suspension no pani no tablet na akora no suspension no ano no malaria no afa ntoma o na ekro no odwane eti bomode na wo temi kan no o ma mi ba bia to aduro bia no say malaria cho dia e Lufat tablet and suspension so pɛ na mo pɛ bia to ni nyina no mo frɛ e Tobinko Pharmaceuticals e wo 0541 268 721 and 03220 49323 03220 49323 Mansanka Lufat ne suspension ene ne tablet ni bi na enyema enkoyi mfama ho sɛde ana mpanifo kana yɛsɛ video wi yɛbɔ no mɔkɔ obetumi asɛm toma obetumi asɛm paboa ɛma de ene ɛyɛ niema mo de pinti o manim nyina akra mo sere but we de binim se bia by for da kwa tumi akoyi obi we de a yɛnsa we de emfa nko ba bia ma ne nyeye ɛno nti wo hɔ a ɔsɔ o we de na na so nipadua no utumi di ni na we nya nsu ade bedware ana sapo ana sesem na dodo ade bedware ni nku bia besra ɔsɔ bɔ mɔde na do nipadua no de collab na yenya botre siesie nipadua no ma na etimi toso na lab ade be kɔ ne from say Skin City Laboratorium ɛhɔ na wiase amansan nyina agya tum sɛ sɛ wo Ghana ha na wo yoba na sɛ bema wo pɛsɛ o skin no fa nto papa fra me pacho ɛma pimples ma wanim ɛma na nso bɛn so mo wanim stretch marks ye pepa ni nyina ma wo de a na Skin City ana me kan fo mo de ama wo unya du hɔ no mo de a obo sampa pimples agu anu a manfo sɛ eni adu bi kra timi ka sɛ wo honhum ni atama no sabe wo sɛ ni nyina ɛyɛ ntro bomode na kɔ ne nsiesie na nipadua no eluki so succulent amame wo ye tuntuma na tuntum ɛyɛ kokɔ ɛyɛ kokɔ chocolate na chocolate tuntum ni bi opa wona mkrom na wo hia ɛyɛ na ahomete na mom me kai wo sɛ wonya du Skin City a otuntum no ɛbɛsa atade bi na wo chocolate no so ayɛ sɛ be ya ise de ne bi aha eti babode na hwe Skin City fo akwa kwan ewo aye Kumase ha ba bia fro se Maxima wo tek mpatam ho na wodo no abos affordable house no esi obayire de hwe ani mu pe ni main entrance ne hwe ani mu ana be Skin City oba from 0248 936 297 0248 936 297 na busian sana yebedi nkobo no mamenka wo se malam sidibe wase wani ne de so wanya tene nkan ko de last stop ne ho so wani na fra anase glaucoma ena wo wani so eta eni si wani so a ne nyina na alaji sidibe aso ye ena so bomode na de ko se glaucoma aye ni fra no wase menka ncho se nya embro enfie du a bomode ne fabra se ye wani so operation na se dibo so memiensa ekro a na so wani ne cell ha no ho a ena so bomode ne fabra na ofe so na mozongo wonya do na bisa akoda opadion obia bajo so laji sidi be se edadwada ekopem efiada kwasiada wo ye adwuma efiada pe ana wonya adwuma enti wo ba frɛ no a frɛ no 0240 994 362 0240 994 362 alaji sidi be se de number ba akure 026 66 66 668 02666 66 6668 ufre alhaji siriba wani ha nyina no ebeko ediama andi sisi ya wie creating no ho enti eba beko na me da so sa ne ma me ensa no aka se a nace of the ethics no a nace of the ne ma me ensa ne ne was of enti ma mi nko mo bim na taw ye ba pe obeto so atabo ko aba ye eja wo ndi ama ho adwire ho that is it of Kitwana yeah na ho yasa na me sofu die bwana me hodo me end this chair me there's anti train power ah mama pass it me no me no stubborn no me stubborn bond you know say jino mu no Allah ye kaya bata ani oti asol pa na so one for papa we sofu Kitwa me how ye ko din ko bi mrazis ya ye din ko woni wi a ata wo fie ha ye trans power ye be din ko bon ana ndi so ha ye be din ko bon ye din ko mra etaw Michia obi bia oti agenkwa FM sani edikan aba be chechi mu na Skin City eye edwumaku a yankopon ena madom so ama yetumi akonya ye nkyɛnkyerɛ ni bi free Poland okay ye nyina eye dermatology aesthetics
say ye share skin no na ye see skin na mana ye fefefe enema ye hwe ni bi ye ne nso oben pimple ye sign kind of acne ye share stretch marks ye share freckles melasma sunburn say ewia hyehye wanim na wanim adum na ye tuntum on say bi ono ma ho mema tuntum fo ne pa wo se nanim no asena san hye tuntum mo sa na ne friend sunburn no no nye ne nso oben but ne nso oben de obi betimi nya ne nso oben a na obi a we use hydroquine products enku a epo for a very long time hydroquine no components substance ingredients a ye defra yes skin care products a betimi dia fra na brighten skin no but ye use no for a very short time. What to mean you use hydroquine for over 1 month and as they say hydroquine no wo nku ni mu and a market no so into okoto a enku na ye personal enku a we use almost every month bia okoto and eyi wedi enani san hydroquine so adwuma wie say bia tuntum bi da skin no so na the pepper wie na say enya tuntum bia am pepper bia mu a na adamage skin no atiasim mpacho what you say yes bia na nso oben ewe ni nipadua no ba bia no prolonged use of hydroquine and a skin no medical about platform so aba be kan say share anase to me emfa nkun lighting bio say ye skin na say ni fi na skin if for the asekotwa na obeja no ho eno nti na yakonya ho nimdie no ye free bibi peeling there was substances are dey fast skin so salicylic acid lactic acid so many acidic mouth for the skin you to me the shiny skin so kakra na dey renew o skin no but tuntum no wo wani ma na oni padua ni baby dia forget about nkun say ode yeso no ebetumi a lighten o skin it say dey o chikoko na we just so na ache asay bibi enu no ma obetumi etimko ya na omotonton no dwaso ne ka mo ni ade na ne nso be kra na ye wa de straso be kra nya adwuma it's never through technically scientifically it's not true the skin is bent to say watade eja to mu na ahia the skin is bent to say wo toton akoko tilapia na the skin no wahye no so wo pese winya tilapia no edia just wo hwane baby a toton ye na ahye no that's the same way nipadua no skin na kata so no de bia me kan to say akoko de no nti first layer na tare akoko skin so na yetumi white to most of the time will be called healthy diet I say any white skin to train a bit dry skin so and then a new foam and na even when you are not very healthy na per say show skin so and then a pie BB pimple so that's the largest organ skin so and you know and I'll be to me at Tony and when I will be to me any BB when you see the right ingredients for the skin now is akoko de na edra so no eno na wahye no so ye bema wo healthy diets some procedures be do fefa so na yama we develop new skin under tuntum na wahye no na ye tuntum na free it is how we na be checking pan be how many months and obetimi dey awie sa process. In fact, if you who will be to say freckles ne omo on sry but omo na bibi tuntum within 2 weeks you have to be able to clear it up but nen so oben there process ebi wonu ma nipa no use nkunu for 20 years ye ma me mo nenam system ni mu no sabi nkunu we use wachi o bi use no 40 years obi cry the seminar sry one na ye so ote ho twen say be ye adwuma ye obi ba products bi wonu mo a ne ye de ye ti I be man na try BB and the person was using it on the skin so you don't expect it say sanya na we use on the skin for years 10 years 5 years you will use 2 weeks to clear it off
possible. But it's a systematic thing. Within first 2 weeks, you have to see improvements. We have to, monitor to see, say, your skin is progressing. Okay. Then the month comes, but the good news is when you come and I view the skin, time duration bia ubetumi enya ofa ahodi free lens so ben e jai fa skin city e chakwa no skin city ye wo tech maxima affordable housing main entrance for now say any ye opposite no ye wo wa your number ni 0248 93 62 97 93 62 97 number can be and can be afa omo worry omo program said it down when you skin no problems no I don't be worry because then when they say you need close kakra amaka like some say manoto when say manoto into family nyongo no na kasisi a anyways it so no be worry sa no aware da na nimo be kan engagement ansa no ya ifro no e dey no so be no skin city. Yes. Our rear any occasions be no more. Our rear, for instance, worry twice cried. The second one no and shut down yet. Giddy sir. I look at the tidy see. You tidy see. It's the first time marriage. My skin and casa, my pictures. And make a statement, especially with a man. If one man or be worried, na acne any problems be brave when him. No, my yet makeups, nene ma be brave. They are fefa so. Mini aba. It's not. Bemano. Na wako okrono be man dano na netia osakoshi asore to no yesa me do netia ko because you no the worry there was this video cram me share ya obi worry ya or anymore be man see that so something like that and see them be no more so we best spend this sika on makeup. Mr. Dami, I don't do makeups. Okay. I don't do makeups. You never see me wearing makeups. When was my skin a drop, I'm overstressed. Oh, okay. When I start sleeping and calming myself down, then the skin replenishes itself. Okay. So we best spend this scar on makeups. Spend scar on quality products on your skin. Okay. Eat healthy. Nya enku papa fatu skin so. Jai enku madam mami we fastra so Se sia no nimdienti no. Last time a friend of mine was telling me, "So when so be eye clinic, people don't come. When so be teeth one people, and you maybe one of my skin." And here, what shot arena was skin there, Mr. Dami, maybe by me boduku. Yes. But if your skin is nice, make it will be your 1 hour. If you don't have to sit down, spend 1 hour to do your eyebrow, your way, when you matter, also spend time on your skin than spending, money on, makeups, nisa, and near mano. And now, or basa skin, yet basa, espresso, a depresso, ujina mirror anymore, even if the confidence is not there. So why do you waste money on makeups? Okay. Skin city you go and say get a skin one when you confidence in your body. Okay. Nya adaji come, let us see your skin. The last week Thursday, there's this woman who came from Sunyai. Okay, from the face to the neck, me and me be treating our sad. Adan, anya. Enane. Ajinsem. Skin I am re. I chonchon. I don't know or your babrewa da. Oh yeah, babrewa. Na skin na chonchon. Oh, if you was there, if you had 2 pictures of her. Wow. Why should you let Nkun say for a very long time and you will not stop? Yes. Your skin is more expensive than Nkun. Who says stop? Okay. Stop. One money damage by Mr. Dami. You ask yourself, say, well, who say bana? You have to stop. One was matona board in the mesrati. Your skin. Or the mesrati and skin momati. Skin nati. Oh no. And it's skin city your mission. And your healthy skin, especially with women. So when you healthy skin are not a depresso. Okay. Now they be now stressed problem more and me say pimple back with see many mukrana. I don't like it. I don't feel comfortable. Also muja wega kesianeto.
What you No, say? fancy No, this is skin. No, when you wear something simple, you are good to go, and the confidence is back. Okay. And mommy says Seer no. Say program be that when him a year abedin so wow for oh be worry anything. Your emergency skin enhancements. Okay. We tuntum pan, we chocolate pan. Your skin be a friend caramel skin. In between tuntum as a Yvonne Nelson most skin type. Come and let us give you that skin now. You know, you don't have to do filters on your phone before say you get the beautiful skin. Okay. Number no obesi subim na do check kwana sa to yeah, 0248 0248 93 62 97 0248 93 62 97. The location no ewo tech maxima affordable house in main gates wa. Right. Mr. Damini Chewe. Mr. Mejo so we ya abusias ati omonka no enei wo say bo already ho ka na emwa. Ajinkwa FM. If you listen to us, you get internal life. If you don't listen to us, you get internal bleeding because we are Ajinkwa FM. We no correct through the change bi anim se open kwaje a ha na o se odo ani ekire because o hwe nsem a ekoso ye de nim se ekwa asore dem na akwa kopen kwaje but ene anti aye nyame adwuma papa wa me hu se me nyina no sa ehrudo hwada sem a faso bi ani so na ba ko kan kra me hye me se akoko bia no otukosua Ghana otukosua kokko Ghana ha akoko bia no otukosua tuntum nanso so timi nya nipa ne bi na wadi ho adanse eno na yana menti ase eno krese yense nche mo mampa di nipa ya dwen ofom de odi adanse no so ko bi ko pon so de asofo na manisika koto dwan ni okay odi no adanse a odi company no adanse okay na obetukosua ni bia mo no so nya wonya na yi akoko bia no otukosua kokko da akoko bia so ntutuntum ko di vu akoko nto sa ene bi jade so nto sa tese na o ma mense bi ni nyina asa kusua no white bi ni opa faso bolo nso na fagu pem na faso bolo ha ba ne beberegum okay we asa kusua gum ma de enche ade be che no obokone ni nyina ayeko fufo no hu biem akata so obo so sudi de de ahye kusua no de siwa ma de acha de che na yakoyi afrim obokone ni nyina ayeko na no odi so horo ho enko o aka ho se sudi ene ade we no enko aka ho na odi omo anase idea mo ma otirimo de ko horo ko edai se me pese o ko horo wa kwankyere ni nya adwuma se ama kusua kokko omo bi a omo di wakie wo mutrimo mu fie mu se bia de o kan nya no kra o de me kan obi abetimi ayi ko tobi mame sanfa omo ko pe parazo I'm some tricks when you say, Minu Abatway, and I'm about radio. So, yes, you see, Uncle Poyad Mochina, or about me. Bear 4 months in 5 months, while when you also win our menses. Okay, or train Uncle Poyaduma, but Bompire win our menses in a life. So I had so I did and say, of course, man, so that ye come first one. The mammy will be the other life. Okay, many ladies say, that. Oba so there also was a white. Okay. No pet top be so white. Okay. Say skirt kwa no be white. Okay. And I'm the sudi. On se kan tete no betali poster you so say na tubanche. Yeah. Now they acquire starch. Starch ni bi no. O kan bi wie na the France sudi kokko no me say kobere na. E be take this moja. Oh, okay. Eni ni emudru. Just a scientist na mudru ho. Ya semo. Aba take this moja. Until late now, and then I say, "One, but to tell us how the enemy, and they are 20 pounds, man. I said, try this in him. Okay, I know the tell them more. To tell us the money now, Sudi, and then the Japanese so. I know this is them more. Kakro and also crack office pin and a safety pin. Yes, my money be. Tell us no question now. Men point is a buha when you're a message on my friend straight, man, bra. Spiritual message command they are for fibroid no say spiritual person man fibroid it is 6 months in kura ready akubon be kasa so na message da na make bia no me say me na say adwuma papa no kura 6 months ni me nya message da o shade white me say pija sa kosoro me bobom pa ya me say da bi fa sa to ya ase say da be bitim ni safety pin no awo ade ni munti na we na Patrick ko wo ba de sa to na ya ase ti me bom pa ya na ne sa da na ya ase no o pe ko fa so woman pe ade na baba bonta me bia Canada white ni omo se man no mo so de ma me fo de no be mo bia de ntoma omo de America eso sudi ya wa jumani ni
Listen to us. You get internal life. If you don't listen to us, you get internal bleeding. Because we are Ajinpa FM. And also one. And now, me ba sa adwene we no bonsam na dema mo ana se efi hin ba mutrim so for panyi bi na kire na kora bi na kora bi so panyi na odi ka sha se no e de nya sa adwene no bi ehunu no we na sha se o Ghana haram ko sua free baby se de akoya ni se Yesu Mary na am se satam na wo na service ni wo okay no se ko han wo na service machine na ko sinku nya ye posters bibia invite asofo no mo ye Yesu tike ko ye ni bia enka kire din yan ko bi ni de ya bayi Yesu bayanam ajata mo akwa ba ye eja we obi a sunsun djuma na na papa yi se de o kan yenim se ka konfo na se mo anya onya konfo fa me yo ba de yenim se mo anka mo sunsun djuma se pem ho ye ba mo be pem wa no mo na ka mo try entre kesesa na mo ni asofo e di ase ye nheda hu de sisi enko no ho oh my enchi atiefo na ade ba ko ne se adwuma bia no fake wo okay ade bia na me ka che ni pe bia se on function ni trim eno no sa wo de sa ade ni shew trim a obenyina che na ne ye kwa ye besi da wo se de ye ko no yi original ni ko na wo sa wo ma wani da ho de bia me ka se mo problem no ma wo pressure ma wo ko ba bia nse se wo ko okay ye how no why desperate or pe baby agene ho yare ne ba ya che o pese yare ne ko fa so trim say yare ne eye one day pe ne ba ye enti se nyame se obeje wa one day pe obetimi age wo papa mama ejata no ansi okay yen ya sori ye no ye ma ho ma gentle o okay same mikra mic na me hwe na so no na dress what dress we be ma wo de what dress I say sorry jina won sori for some mo so no fon wa which man catch us original spiritually no say about dress asauti about dress in ko wenya na menses na dress in babia na nimo no osade asauti asema megu ani ma say dem de baye wa bra bo no let say next time ko so fun ka so ko be sore gentle no ya na no ya so me gentle say asa wo yes smart asa wo de wo adwin na asa wo de wonu nya so do so fun na bia do be do wa bra bo no wa krampa wo kram go biem enti be video bi e ba bonten ai audio bi se so fu bi so bi titi sepetiti no won se petiti ni siniti so se bi sa eno de na creating akwa no minim ro do presenter minim no omo ni creating na shada na o de yesage Mr. Dami maminka se menjo I say asema minua ande kan obu ho be hu no spiritually no na ye de oba panta butunity sa yes no kware sene yenam kejetia metimi so obi de ne tie si fom na ne nan hwe soro no enkosa na se no metam bia no se me hu na hoye mahia enti me nam a sometimes o se me nam ntentem o de se me nkola kombe ka cho me nam a me hwe fom okay me ni da so say na me ko especially se me kota me poma me ni da so say ti me hu sa da wa me say me tsa de bobi wo fom ma bobi wo fom say no machina na mo bi am say adenti no wagina me gina be ubo no o twa ne ho go serious abanyo guna me na me ka kiro wo so be twa na re china yes no o twa ne ho no o twa ne ho me de ka be sa wase go ro sa no we sana wo be sanitary ase ana say ultimate sanitary na say ma de ne once ni tinesi form no ya spiritual okay and the see form no e do ntimi nsa na se ma ne de enti the only option is say obego bibi say na gu nani okay egu nani a wawie no waka ho obo no otwa ne ho ba me bi no ne ba ase we de obu frɛ fom na ba ba me no akora no sunie me mo dru a wo hia na wo se akora na sunie me bi freti no ba na wo ya so ama me no na ma me ne mo bre enti wo ani na hia wo de ma me ne na sunie ma no kago pa ba ya na fese ka bia akora na sunie ma no so wo ya so ama me esa bro afo ne bebre o hu so so nyema no kura banchi se no de apoma enye wadwe se nyema na so ne mu du ode so wa untimi nso a serious na me ka kiro no banchi na eye bibi spiritual yes banchi no crash spirit very serious na den tin yesi emfa banchi aba mo be ma yes spirit anu odene ana don kuta ahamba mwa yes e wo tumi chen osofo obi anum baebo debre I'm telling you debre when catch you fine eso ahamba betimi amma kontoko obi antum pata serious within a short time seconds mo be kwa mo obi apata enye na yesi na asofo ne bi ba mo ho ebeje enduro ni ade koya asore no kware oh me ntimi nka se enye no kware no kre okay
what does it no cre obi wo ho a ho o kan be bompa ya ma atwi no oya de be bompa ya ma obi wo ho a ho nyame ama nadom ye wasofo ni bebre ho mo Ghana ha unu se nyame ama nadom but obi wo ho a sika ni brent no no ape ba be di ntia ya den akwakohye enti ofa na 100% a o ma o hwa o mo de nyame adom fenchem ye adwuma no percentage o ma o mo say 2% out of 100 yes papa bedro Andy 2% out of 100 wakabe ebedu ye be fa ne sa fenchem se meme pa mbomu am bomu bi na aka se me am nsem film na me fo mu nyina se so we dia metimi am be 5 kilos so omumu oha 2% no me de asofo as a prophet ejina ho a ba ko be ka cho se 2 years ni onye fasting da odifo 2 years isokora eso oni na wotwe a oni obada and oni bi ho 2 weeks onye fasting da on sorry na dukura so mo ene ko de 30 years no mo bi da ana jompai bo so sorry na jompai da bi onye eso no be mo akwancha ka cho se bo du mienu asore ko bompai a wo bi wo so fi akwan so otubi twa fasting man so de ma na yira bobode ampesi afampomam amugu so ne yes office oni edi na sorry man bompai se kwasi afo man ne bomba se ne edi bode ampesi ewi a o se eni di ne enyina aka bom ye fasting awurade anim sorry man ne bompai mo wo asore dem na mo ye fasting no nya nyuru no so nti asofo mketo na edi mo bompai na yire ka ba o so fi atafo na sa kwan no so fa nyine bi na yire de bode ampesi aso so ni kontombre stupa no dia ka no besia na dia fampomam backdoor na ba yi asofo ne ye na be na ye egu preach so ye wi wia na sorry man so bompa ye mu kam sa na mo she hodi de so no ba je mic no be je wa mi se twom so sorry man ye nyina wo wurade anim ya mre ye bompa ye ya konchene so ne amen. So who are they deceiving? Chese ebisa ho no ha e ban se ara mo dada ho anum en sorry man se enipa bi mu ha e bi fo pesi ye mpa dusu ya opa me say ma obi a odi asofo nyina chikura mra bonten e be ka se na asofo ni nyina ye Ghana fo be di na tem na say me bi de manase ba bonten be kan krada mi senken sori begu ewu How does that solve begu asase David ya tata kan bi tira papa no asole ntimi ngudda asole gu na so bi no be president am gu sori asole ntimi ngudda obi no betimi gu asole wo be so begu asole no benya problem enti ahun am na be sori ati ahun asofo na na say asofo no ko ya asofo no ekromu a minimo asofo bi a ofre sento ne dem na akora akopie so akora na pro wu ofade ne hu nyanyina ne kana bonti ma se sofo na nkran so ma se ya na so report one about say mitumre na na ma no ha minti ana mbese meke kaza epo akwa fiafia kokko bi wasra be 82 years bi fiafia kokko bi o sra keke ofre senti ana na akora akopie no so akora ne pro wi na akora obo no wogan onu no bo crash what so ajo ani so onu no bo crash wo ba ho o to yare ma kwana tu na and I'm catching you know ga ho so the bo kwana listen to us you get internal because so for now so ko gina sorry a obeda okay onda de makufu aro bunfu wo bu galam so sanka so begu asore asore do bi ntimi ngu asore galam se ne asore do bi ntimi ngu asore ajata ma memra ho obra sofo andi ma se na me wi me be bompa ya ma so wura honhom na aja hode am be bompa ya na sister wati ade so se me yi ade ne ma no sister e be fro no be kana to sa le sunsum ne ka okay wati ade so ti ji se me yi ma no awusa memra Facebook na na efia no enyema so I said ye de kasre but ye come on sampa ajata ma memra ho na ye nhade se asofo no ba mo ho so mo be penye makoya asore ya enkomo be na ya na tai koso e wo montem wono no waba no obeka jo se adom ne de nyame de ama no but e bia opese ne nice yi e bia opese otimi ye miracles e bia opese otimi sayare ene sa ne ama no oni that gift ne bi enti obesere se ka wutumi a ode ye adwuma no se ye use ntafo tumi ne de ye adwuma no yen consult your spirit no na omboa no na aya mu so mo se de wa from no mo ngire ndiana
Ubisa no say ne wa friend no nchini ndia obeka che ne say obeka che say the we no si paniama no enko sa amfa nye den emfa ma no eno bu ono na dum ni nyina ye preaching. Okay. Tini yi obu so ne dey enwum to wonko a ene ni preach but e bia no pa ayaresa adum aye den aka onyame amfa no na nka ne ho. Okay. Eno na ye problem. And it was so for ways and means obenya sa adum no e dey aka ho. Okay. Because who say ene no utimi eye miracles na unya sika ono so ne dey na enwum nko a enti sa de a e was so po bi obetimi ama na timi aye miracles onko nyame ho se bia nyame me to nwum na nka fa fam fa ye den e fa ma me da bi no aba sunsum nipa ho. Okay. Ya de ebe bo ya dwuma ye no enti omogi wi no mo sa ko jan soro dem no omu di matamo a eha na nhamo obi a obaji awie ye obekwa asoro dem so odi atem bia no owo apam ne yakọ. Oh, okay. Ayana owo pata odi ama spirit no. Okay. Enti okodi atem a ne ho son but say wa amfa sa ampata na ama se e bia mekwa meyese na sunsum na ansom na sa okoya on say enti na omonim guase omoyare tan no obewie ne na brabo na sesa body esu bi mada because of ensem bi oketi a ebose bi a wo say ya wantimi ani so na ko wie because yeyemu bi say ne ye de haban ya ade ma na say bosa a wo say ye no de wi o sika sa okoye no wan kwankoye ne sa metimi ati the same haban no e de ya ade atia wo. Yes. Andy, dia wo kan nyina ye ho. Obi so ne onti so dogo bi no abe. Cause so for 10 na asen dia wo kan ohun bi se wo ye to ne ogene di. Enima ben na se yura asori da bim na ye hu a ye sha se ndwane. Na nti wo kwa asori da mu a ye bu mani ma dide still amesa me tofu ba biem. Wo kwa asori da mu a ye bo aben wa amesa me tofu ba biem. Say Krachi a wato yogurt watun wato sofu yo jina so dem so watun wato min ka se baby me na nkyerɛw Krachi a organize we say crazy jeans sofu so say crazy jeans min ka se baby me na nkyerɛw. Okay. Krachi a only tifi omuade odidi atom sofu so do si jina so dem tiatia ansoro me tiatia mpanyifo yi omuade. Okay. Na ma try say ka be bisa me costume bi na ma okay. Eba ni say ya na sofu nkwala na ye me mobo ha. I was waiting so be some sent me do munyina chi ade ade pan me to first challenge me share oh much ye di hu komo na bi sa ha asofo nkura na mo bo o mo bo to the sense asofo no bebre do mu nkura agina asore yes we can be sof panyi bi ka chere me say the din ba form enti enkoto kuku okay na emfa se de ne ma na emangum na empa akokɔ ni nko akoko ni sim ni makuko na akoko no mpro na mmom na yefon ko se na asore jansen so okay na enyi ani be 1 month kwa mensuo nto ne so nkata na me so na me yakora bo na me jam ko wura wesi koto kuku koto bibia ye de ko she ho 1 month time do jina asore de mu mo wanse me nim do de bay wan kan kire me mo sa ko kasa wonsu na so musa no me musa wonsu ne ade wura bi so akire me enko bi be kumi se obi de robe sha asore ha asof that time so no Pentecost of we nya problem. Okay. To we create the assembly as papa ye. Na se de wo de me am na elder na ho kana asem na na da bi. De okay so de be sa de na me am na elder because me na ma me de be sa ha. Kikiri so ni ori so me nyina pie fra so ro and be fase kambra. Brebe tutu mi tutu a se me na me de ade so ni kam ko tutu woni straight. O se jabra ha de na dwane abesa bra sa kikiri atukuku e ku akoko na ewusem se de bon kan so ro mani di ye. Wow. Aso for nke to ni mo hu no me obi di me ko ala tanko kukume Wa so so panyini o me ne ono ase mi nkoja no me kura ne bag de be ko koja no na me bawo Andy wan kasa no sometimes been to say ada na wo so for panya na nenam right wo so for panya okay wo so for panya wona nenam okay na I say ubahani sa o sane software nam ye behwe na sane software nam edenti links et say yo aduntuni no anopa ye busa brother sami bi o mo shabo adam me man fa ko ne se nya ha me wa na nya nka na kemeko na anopa me tifi se nka zuka frame and no ko be bia besra me okay ti kemeko o nya me ho e pon so na me ne be se office abon ko mo kakra fan me yire na jiskara me ko baby ono ojanya me amanse captain amanse so yes enti
obi ye wadamfo ebi ye okowaka e wo adwuma nim nti e say na me adwuma Sweet FM na Sweet FM na Ash FM nyina wodan ba akum na me free Sweet ko Ash no ko che mu kura be makasa sa na koye nti otie ni bo otie ase nti na enye sofo obi a me sori nko Anglican sofo so oda me nko Anglican sofo me deeper life sofo me nko na sofo na no ma no so atuntum ne ba jo say asofo na no ma no atuntum no o bebreshi ene wi yo bebreshi bebre no wi sofo no bo wi bebreshi papa bebreshi eno ntia because akobi aminim no on the win one say ore we are no sasava we sofo pa we are no bon sasava na eguso savana be 3 adano kwase asa obesare se be chi no so tuom kwase asa obesana dano enye bindie na o kase obi de okọ hen ko ni sa story na ko no say okoje ne ma ba ya sore on do ka kire mi prince mi nkuja na okoje ne ma ba ya sore na obi say Nigeria abi akota state ene ma ho papa ntimi nkuja no e boy ho akọ no obi TV station ama na guse nyame hwihwima de bi akosoro da no meti say o so yes state so me call the pros nga blog ba akokra na ho de nyame timi yere no kuma se sofo na nkran so kuma se sofo me di madam fu echi kikiri ene alata e kudu krom wo no ba ya koje na ade no nipa no si da no round say de enuanum sirimfo so mu da ne bi no round de nwura na akata so na edan ye be 6 ene ode mpampuro ato defense o awo dan no na nkura no muti papa na oye nuru ne nchen no abaya ba ko bitini nchen wo so ne modu timi se me yere no me friend me yere opa de so de so de afia ne twon kunya ne pe na de gu akiri de mama we na chi abre fi se bewura be na nsen ma we na chi minim kiro so eduru nyina nti de openi bia na se ye nto yan kan ya se wonye wo yare be wa de nti nikuru be ya okra na me yere ena me pia bonten me pia na me ba na matade abre no ye di na nsa madam for ka chim se be di na wotwe de te wie bi mituwa me sedem na akora na ba se ene ma me na dem ho na madam for na me ne ba no se madam for nti ibu kasa no nti ono ka brofo a na papa ne chia me ne so akirem ko ibu kasa na akora no so shed na surum ena nkomo wudi nyina wate just good samaritan no ade na me tomano na me yere e ma pedru ba bi e brofo be bire so be fie wa wate bia ma hwa me yakuno nti o ma me sa na ma na ho no and I'm a pay if you know pussy baby. I say I don't know. Nipa bell level the torchlight from the room to the next room to the compound. Thinking I'm young me day. Wow. That is a map and boy is a woo home. Oh, my companion 7 minutes could be, but I'm a friend of me. But think I can't bomb so dear. Oh, no, sir. Can fire border. No, sir. Me and Casa Cram Roman to a young girl. Oh, okay. Paberoa. Pempen for that could be the little bit when so incident. Yes, I saw for us a beef and man to Mudia so for day. We broke Kruma, Captain Crow. No, I saw for them a farm man to aye. To Mudia so for the captain, one word or book captain Bandano. Would do any money when you decided a crowd, but some watches and any auto. And only free. Yes. Now, my boss, I'm more soon soon. I'm going to do my dear. I didn't have most I create ethics and the accounting. On Tiasia, a procron so to go. Okay. The BI or software and also the man I want to be out, do be by man by creating. Now, what to be I do before from a turn out to me, and yet it will be any area. And I have followed Dawson. Yes. If your friend, if Ralph was almost on them, that's a more 7. Now, then about Quoniatia, Mamma Calamon chain, we do so. Was money better. Yes, I saw from Monsieur Gay. Abrante bia ka bia kire me na conference ka bi kire me meje edi kire say tam nti o ho oye gay e no ko ka kire osofo bi o ko ka kire osofo no ka kire say koto no nti oye we na fabra na sa oye we na me de sa give for yale no ti sofo na kire no oye la won koto mra abrante ni gay no ko ka kire sofo no okay sofo no kire no oye la won koto mra say sa oye no de sa give for yale no okay o koto oye no ba e be di cancel line so a bedroom so called office on the sofa yard or you need to more office. Also, what this sofa number sofa is what dinner. Not softly gay, Dana. Softly gay. Wow. The whole fennel. You wouldn't reach a sofa. Commerce sofa and class. Oh, Miss Daddy, I suppose, cotton and coach 10 million. That's what I know. And can say. A bit of Kumasi. I cry was side bay, men pebrono, but Cheramaquino. I was Pentis.
Okay, share somebody side ho yeah fancy ya be hu no abafia na me ma hwai na me ko bi ma nka bi de na me ansar ma ko jata ho oda me bona ma mo sori am ko mpai bo ene and ura ha no se wa hu se ye de ajew enti o so o hye na o ye me mpai am because what ti ade so ma ade na afro no ntia se me mpane na afro no tie no na me mpai am na sa na ma mo na mo kon sori ana mo hu niema de andi kan e ya de am hu no sori dem oda me da se ajenkwa tie fo ye mo ha ebiom munyi wasum na nsem wo ho de andi kan ye kwa sori da me especially me obi a me pe me kwa sori we akobọ mpa ye menya that time but kakra ye kwa ye no se ye nkra ye gina ho ade ma me mpe no no ade a ma me mpe sampai bo no se wo kompai bo ba bi na se wo yobi a wani da ho pa edumre bi a nyanka made bi kɔ ho a minim se adwuma na me ye no so ka ho de a what what me bisa ho questions say ade e kɔ so e real because minim say nyame adwuma na se nyame kan ye adwuma ye wo nyame asofo but omo no so okay e mo so ma sorry dem na nipa ne bu nka mfa so se de e ye hu ni TV so a ye tinyegie pi no but what ho no mu a wo say ade asofia ye die emfa kwan ense da mfa kwan na wa bo suspect etimi mi free wa means wo biom ti amasa me kompai bo wa ha mi yete wa ha no me minyo bia me pe okay when the time kra menye ana ya madam fo so na yo bia ata kwasa mpai bo na experience kakra me woni adwuma ye ntidie ye hu no me de be tu fo pa fa o pa memfa because you ni pe bu a wutu no fa na ne se eye wo ya okay enti na wutu no fo odam hwe so akwa sorry said na ndi ke mensi cd first na me course of opinion waji di no kromu apa na sorry me fa ne sem papa prekope me sister bi na fi Canada ba no issues bi no bi no call but me di na chia for some time ma hu se bibia enya correct bibia anya normal ekowi ase asemo ka chem no so opeme kamebuza aso akwa aso na maso fa so peda oh enu ti na me jaya sorry no na o ka so opeme no wo ho anu afro wo he me se papa me ofi obi wo ho me se dabi wase awie ahia me ne ye nkope ba bi na hia me santase run about okay no be sans papa santase run about me pepe de ho no o so dru ho no mba pepe kintu ni obehu de me kire okay ti me tina ho di na de ma me bo ne suspect of frey ya na me ne me boy bi issue bi na no solve am o so hwe no ama ne wa na bi me da se fasi ya ajata papa enche ne ba homa ne so na andi bedi kan ayi ma me mpanya na man ogi ade obehu no na waka na fe abusia mo nitwe na mo na Facebook wanka sa kotuo ya so na ya fa hom brase sama o se na so le ya fa hom brase sama enti fa hom brase sama sori jira ne so be tawa ni be jira ni sei so be tawa no tiata waso ni mu abusia bra Facebook sisi a na ebehwe de ekoso no oba fia chia brodua aka mi de bebom awia na oje no nsamena owura asofo andi se wo se watia de so na de na efro no enti wanhwe no wanyi ya mfiri ho a me ma kora kofi enko na nim kwan fa so okoto kusue ba okay ne mo medical catch sister yi se oyare nti oba if you are the if you catch ne se otna me yim pane na ma fa ne se no na oba counseling afansa to kom kakra yeah fa hono fa feel no be ne ana maka catch ne se nyame adoma ochina to kusua mo no miensa okay catch ne se ontom no miensa me de be yare na ma abusia mumbra Facebook Ajamko FM Kumase yeah sorry afonso jena trezano so ko trezano so so my bon paya man nkata moni ne mon paya yenu ba no yare spiritually ewade yankopon bie mani papa say spiritually yankopon bie nani na ewade bie mani no se yenu ba wati ade so papa say bra nyame bie na no se wati ade so minimum adwuma wo ye ba mo so ye adwuma bi ti se bank adwuma we na maka no makro bie bi ka the tip of no be mama ga da so ye adwuma o bank mama enokra so ye adwuma bank papa yo di commissioner bam spiritually mama mpaya mana be na bosumu mienu ni yes ne na mo hihye no papa say be na mo hihye odwa na dwa ntimi na enokra wonderful ewade yankopon no be kasa se mpane na wura ni nipaduam ti na mama no tokosu ebrem papa say yankopon ne kasa se mpane na wura nam ti na mama na tokosu enti na watokosu na ba okay tokosu an kura papa say jikosu an kura very careful no amo no engosra ne ye adwuma tokosu an gu aso de mame memo apra so de mabusumi mi very careful
and one. Some of them can. I wish I'm on Facebook. I'm on the Ecoson. I just want to come say, catch you ready. And Penny Bia and Chim Philip, no more local swims. Oh, yes, because I'm on Paya, maybe we'll get us. In the name of Jesus Christ. If you listen to us, you get eternal life. If you don't listen to us, you get eternal breathing. You're very serious. You're for the old to me. Me say we are very serious. For good years, focus your found for fruit, trim, Kosu Nasi. Have you found Tower Bedranity? I wish I'm a machine. Wonderful. Machine, dear Kosovo. Some go from Sami. Wonderful. Mammy, be who said, sorry, my father, tell me to me, Paniano. Montana was simply a Cabia Subianta. Jesus. Wow. I wish I'm Mama had the Kosovo. Mama had the Kosovo on Facebook now. We want for when the Elvia. As if I could see a ball. So, Jesus Christ. Utokusi amono Fabo na mhade. Okay. I don't know I'm pressing the repair. Utokusi amono. Safabo na mhade. Okay. On the photo ni mo a. Aso da ni mo ya. Sabium. One fan say on Facebook na mo mhade e koso. Kosi amono. Kosi amono na anwe. Kosi amono na anwe. Pani ya system. Be mo mhade. Da bua. Cameraman bia de no ye na mhade. Abusia mo mra wonderful. Empania ni ye. Enti du free na ko. Ya bia no mayi. E ya de na free so. Papa de mi so. Enti pania ni. Wow. Pania ko so am Mumra Facebook na mo share. Enkosia ampania egumo. We zo mo sam for me this here. On ma no na no. Enti e ba ne sen. Ma phone credit dinner ta. On ka se ma. Enti pasia de obeka so ntia bi obetua. Empania so na 7. The company 7 no. Na 2 pen na yi a 5 na kan for de ko fie. Ubetua. Enti bia kam. Eni ekosia mo to mensa. Yes. Me to kosia mensa. Me to de ya no a emienu. Okay. Na me to de ya no aba. Okay. Me ana me to me pane no. Abusia mo Facebook na mo share entrekese na ekoso no. Kura ya no. De kuta we ya mono me paranki. Okay. We ya mono. Ya no but me pane ni wure mama na yi. Enie. Kosia na ya no anu timi pane wure. Ya mono pa so me pane ni wure. Empire. Ebeko. Timi ya lodu. Me do wure me sa de foforo asa to. Do bi apebia betimi de. Yes. Ko ba ko pana ni nyina be wure. Enti mi wia me de super group be kata no ha. Oh, okay. Enti betimi de mono ye. Enti super group ya no. Ba se de be ono no wanti. O se kusu amono mi no okoto ba ye no. Enti wori ma no se oba asori a. Mama na to kusu na ba o. Yes. Wo me dia manoa. Wa load no da. Pane na gum no ho. Okay. Enti wodere dia no ba maka se fa kusu no ma sofo no nkura. Me dia no wo sofo no ho. Yes. Aye makola no. Ti hono na adwuma no. Makola no ba se me mono dada na ma change ni mitimi se botum na apa egu mo. Okay. Me se sana ma me sofo a mitimi se botum na apa egu nti e me anam de me kosu apa. Andi me nkwa homa no so abrɛ nti ye nkwa homa no so fa afrɛfo kakra busia ajata benim de obɛka ye bia homa na tum 0244840108 0244840108 me gidi sɛ ne watie nsɛm no wahwɛ ntrekesi ni bi andi ani ye de enti de na we koso asɔre dem akoso wa so ne me chef no bia o asofo ne kyerɛ me asofo ne kyerɛ me from asofo way to sofo way ani a kyerɛ me saa 0244840108 nkomo aye die menim de opesa wo ka ana menim de opesa obisa obetumi afrɛ sa brɛ ya brɛ sa enti emfa afrɛ fo do be fa afrɛ fo be numpe na ya agema adwen kyɛ no mo nsɛm bisa sɛ ene enema andi ada na di akyɛ yɛn sɛ mo ka edane oil sikadada ye fru bi botoma kofia so bonte ho adwe no fia ha ene ye mpane ye fru nkosua de ya no mu ne de no aye kosua mo no ada ne kosua ya no nyinara yɛmfa frɛfo ye na ene nkobo ofia. Hello. Good afternoon. Good afternoon, sir. Uni ajuni. Yo, yɛma wakɔ aba.
me do so pa me chana na agent pa na obaja fo nyina ya jo so andi ye me nya nwa me ame ma me ko me di ye no e kan me no mu se nyina wo se da me ame ma me wo me okay odi na nsa mo me de so mo ko so na no na atwi ko se no mpa ne fi na so o de ko si anya de nyina me kan me no mu se nyina ko ande ma ne de ko ka se de o mu ntie ntie ne china okay right yes sir that's it. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Afternoon. Open me patch odin ba dia fofi. Just be kaseti e problem. Yo, we dey need the same. Me ko fin kuma. Aja ko fin kuma patch eti o. Yo, patch ai sa se me ai andi o kan ai no pe. Okay. Because me shebi, me am se saba kuno yare. Aka se mubuye no da from na I will so for me by no say obesa okay. Ya no obesa no. O say oba ko enano. Na mpande ne dra. Awo yin. You dey come here ko to support. Support ya help me. Okay. You see all this support no. Okata no obo yin netin. Na ordinary gen. The good the zone of the woman or them the standing the necessity. Only the gentleman or put a support in Jane a banning a good. Okay. The support whom Minister Nana or Sanka saying, no, Nana is you will not draft any banning of the Annika. Okay. Right, Medasipi. Producer Befrona on wedding Komobi. Why? Yo, Medasipi. You better for back up and I can't care for them, but a brilliant tea before back up and I count 0244-840-108 0244-840-108. Ayata, Papa. The Andy and Wardrobe say it to me, never say a cost was already. Oh, me who injury me dear, but say in senior me attribute. And this is all some yamia, and now we are me juma. The patch so dear, okay, to answer. Hello. Hello. The patch didn't be a free. I am now. Okay, patch it you. I'm a na kama sasa hivi ase Opani whatever my yente on kaye enti ka ba kono asamba bi mama mi akabem de yefa we sha na mu. Hello, good afternoon. The pacho din ba bi afrefi. Bibin kiatra. Na ekwan efaso a edi ye ne nema efaso ye kai feel ho enti ni o kana nyanwa me na wata de ma brent no yo kana ma tia na ma pesa na papa medase brenti afrefo no ye ntimi fa biem wo pesa wona ajata edi nkomo a ajata yo bi a wo ye honhum ni na wa bere wo haha mu pa menim yare ha wo betumi afre no 0248 699898 0248 699898 ajata obasi bibi kakra ma kwa ndo akwaje last word na fe ya to adwuma de so oh ni me kan say nipa bia no ma na ni na ho okay because ene no sika penti no ye mfa no kra nya adwuma okay ade ba kwa ye mfa nche etrim no ye huhum adwuma omo ye asofu o kwa ni hianse ba mu ani ayeden ada honom me da bia meka ye de ye difrawo ye de baaye etimi mi mpefi o se mo ye nyama ye din a meto baby nim ni nyina okay nyandi oh why you be ajai menye bi da menye bi da o number ne say 0248 abropobro ni kro mu ha odlu o kwa sa be kame o ba na refi direction afrem ye ma ni na Mr. Dami bebre ho o chama ya adwuma etu de mensu o chama saba ai ti mensu wani no aho am say yako makasa enene nansan na de me pese me number be ma tiefo okay me dey I'm always ready okay obe from abeka be I'm ready o dey atimdie na be ba obeji de so to ko na be ba o ya no mato wo fi okay
0556 0556 14 81 81 14 0556 14 81 14. Wonderful. Andy Amautene Kano, Sibia Mopese, Opani, Ebia Muyokubi, Mopese Motomo Safreno, now Banoba Chemu Niema Fenya Musumo, said a beer money beating at the hall, Nan Tricky said, Dear Muninana, or send a number near 0546 0556. 1481 14 0556 14 81 14. Abafia. Papa. Dabe na mgato mo sa friend na ba moku no ba church ni mama. Ye ku ni be friend. Well last word first I give just 5 seconds. Oda me last word ni say enipa e man nani na what say the 8 kan ye no. Sir. Eniema emprempre ekoso eni adwuma bi ma hyehyɛ so mu de bedi nipa na edoso. Okay. Ka hu say wiase ne tre nipa da bia ye pensenche ne ya brabo me de wonsenche ne na wo wa wonsen. Okay. Enkope ne obi ho ma ne mfa so kwan na no akyente. Me da se. Etimu wani na ho. Ye ne da muntu. Me da se pi. Ewie de mi chia Santamai. Mi chia obi bia o ti Ajenkwa FM. Ajenkwa FM. If you listen to us, you get internal life. If you don't listen to us, you get internal breathing. Because we are Ajenkwa FM. Ya do twede ampo yankropan se. Ya ba obi he ba wi enkomo be na mo ne ye wo edi. Oh, ma men chia atiefo a omutie ene awie. Mudwumadi nso de eso enkrofo ni mo ya de papa. Mo bo mo homodin yi. Ya ko studios bebre but ha a different cry. Yeah, that's it. Obi he ba de ye kan sese he ba de a ye abibiduro ene de sayare na onyankopon adom wama doctor tumi enimde ene nyansa ene ahoden efiri esoro na awurade nyankopon asama na doma kyede wo san de ede bom paye eti se wo obi ene so bi tie mi a wafa ebo ede akum no ma mienu if so obi he ba de onya duru ho yale nte se de empai bo bekoso ansa kwa na wo de ahaban na aye de account minim yale bi a etiti wo bi na obi tie mi sesi amepa chew me ensesa wo chene no enyi wo kasa vidie emfiri ho me solitaw omega se ye pedro da bi enye duro ne ye beton na yare eya amaman kama sem efri yale obi benya wa efri yale yale ama babrane dadem yale ama oba bia ode ne ho ene ontimi nkomma enti obi a wotie me na wotie me ye pa wo bin heba ye wo kwada so bo ensuom kwada so ensuom ho 5 junction ehwa na ye wo na se unya bedru ope unya bo obin heba obia de wo bekọ doctor asoye doctor yare a anu odin a obi entimi nsa no anase odi nipa bi eko a enko no na doctor osa yare bi te se yale akese ete se osa ana kidney problem anase prostate ene hawa ni nyina wosa ho dwuma doctor nyankopon ayadom aboa ne papa yale bi te se epilepsy etwe yale ne sa enye easy wo bin heba etimi sa minim yare a aba ho na asan akọ abra ne ho antono wonya duru efie ho a aya danse nko na esisie papa no bon ho modin ye papa nyankopon ayadom amana haban na bible say ye ne aduaban no na yemfa na haban ensa yale enti ayalesa ewo haban mu abrofo aya enyeye abrofo aya ayale abrofo do entimi no ensa no eno no obi heba yesa enti wonya beduru ya so ye pe memfa ho no yale no emfi a adie ena emfa ho no tietie a atietie wo ena emfa ho no hawa wukomu bomo says otimi nka na wotie me na wiai a wobomodena se suro okukura na abubu agu fom pa gra ma yense se angu ka mu de enkohwe nwo sa anwea ka so anwea me ma just 30 seconds pe anasa 3 days unsa obedia danse wa soli fie enya sam keto akra wo bi heba obon homodin papa onya bo ya so ye ho dia adanse kwa na enkrofo efedi so na me nche ho bebire ma me fa number yi ema atiefo ebu wa no otie radio yi otikam wo si fom ebu so ye adwuma e wo office ko ye tunipum enti pachoji number yi na se wudura wa frɛ wo bin heba sesia number no eye 055 8124341 055 8124341 and now says 0545 305087 number we me nu enedi yedidi dwuma ewo bin heba ahye me pacho me ma me wutie me papa wutie me ana me nu wutie me pacho wadawro ma yare eya me srawo se yare ebubugu hopa ne se yare do to famu a ne se wunya kamafo a eden papa enya sam ketwa kwa se wo se me bo a wo de enne yare nka wonti no wo se wo ho den
da say ye do kwa himfie na say wo koswan a kire wo hina ade a wo hene timi kan ne say nana say ofra me awia anopa meba na nsutobra meba na mbom misai yare anti papa yale eya yale ekubu egba enipa nim gu ase say wo dadam e kire na yale timi na de to dam a na say sebi wo gyan wonan e wo dam o dwonso e wo dam a na wo hwefo na say onkrofo wo ho ye bompa ye say wo begu abra wo ta mo nso ye yare eya etimi to fa wo tie me ene awiai me pacha wadawroma say yare a ye bobɔ so say ebi enya ho nipa bi ana ebi aka ho bi ana say wo nua bi a me pacha me mu nua nwa so me nka say da bi me de me sisa me fidie de ato 2 minutes na say yesa ba mframa mu a enkomo na ekoso no ma betie da bi me sraw yare eya me dɔfo enye say agenkwa FM tie a ye tuatua waso na mmom say wo tie na yare bɔ wa asɛm ye kana ha bia wonte enu nti enom kanfo is herbal clinic ahodo edema wo but say obi heba edamu soronko yedamu fu a enya asɛm keto akora eti obi a wutie me na wie bia wadawro ma mesraw ba bia wo bia yale bi te say epilepsy pade me sraw wadawro ma se bia kan odofo bia anasa oba bia ne ko den enye konketoa epilepsy enye yale a eye nkola yale etwe yale say wo dress ne say wo kwa wadu ni pem ne twa hwefom e bia ye kan epilepsy brofo kasa obi ntiase epilepsy enne say wo kwa na say wani so kire twa hwefom no nyina epu ahuro ye yale fon yale tantan egu nipa ni mu asese nipa na no eka wa na edam kra de ne ho afra mesra wo nti say wo tie me na wiei na say wo de wo hu nipa china na say nkwa menka sebe enne kramofo adoso nti kramo papa ni ho medawro ma obi heba de awurade amana dom tumi ene nwosra wo de yadwuma wono ena say yale te say epilepsy wo hu na otumirika wo just nansa pepepe onya de adoni kawa o me maame a wotie papa wotie me wadawro ma say wo hu nipa bi na yale obabi na yale na say sebe epilepsy no hawo na say waya enko na kwa me kamfo obi heba e de ama we na wie ya enye enonko suroku nso pa mema ni so na bubu mema fa so ubo se bema wo so wo suroku nya ne say pene fa nyina adwodwo e ne ho hwe enye yi eno so obi heba wo ho dro eno so enya sesa gu kam e be hwegu ho de sa anwea ka so anwea na hwegu a me pa che wadawro be mema wona nsa pe 3 days pepepepe obe sole agina wona so wakase onyankropon aye bi e yale bi te se prostrate and no so the rubber ato be mamu a me pacha wadawro oba obi heba be yi rubber no afiri ho am wasa gina wona so am wa be ma me sraw yale bi te se osa ayempro yale wodidi a na wani so chinu chese enya sam keto enipa am a bra bo wadawro ma makokko yempe wa huna mane osa yale eno so ye wo ho dura ye da yi fd free ho osa so ye tenete yale bi te se asichire yale me pacha me do fa wutie me pacha tie ne ye se asichire yale e wo hu nipa bi so na nese sister yale e wo so ne de ko hospital na ya hye aduane a wo se obedie be manka wo de nka wo didi anka didi anka se be ma didi na nso se aka tso se dibode betim mako miensa wan kasa wo ti wo ti be ma obi a hye tam ama wa fa didi aduane so wo die so akan bode esini miensa na ama wo wo ti se aduane wa men so hu na man ne me dofo me serew wonya be do obi heba se pe ye ma wa bibidru a enane efi mo gemma yale nyina se tum na me ka kire wo eno no obi ka kire se enne ye twitwa nkrofo bi na obi se da bi accident me ka kire say Kwame Nkrumah penso aka ba wi ase ne nka me metra ka ma bi anka me hwe ase ma me gna atwa da bi esikire yale sa de tinwa ye be ya ekuro ni hu da enu na so be do obi heba say pe enu na papa no ehwe wanim din say pe no asere na wa bompa ya ma wo say wonya bompa ni si ye pe no awura nwuram na wa tie duro na ekuro no so wa say ku no me pa cha ogi number no number no de ehia me pa number no ye 050 81 24 34 1 050 81 24 34 1 me pa cha say we 0545 30 50 87 0545 30 50 87 me da was open kase na obi have as me kan to say yare e de se bonyini ya papa amama nka masem ko so mo bi ba na me huna ma ne ye wo yi oba ne se wutie me ne se sebe wa ya che 15 years awo ne ma 10 years awo ne ma eno na se wo hu wase ne mu ofie ho na pa ba bi afa eno ne nkumafo pa se ye hwe ne se ne atente so bi agu nchen ane abu ani che se gen na kire se akola nya nsu ofie ho me ka che oni
na ma wo ba sella e ko ni nkotodwam esu ye nkotodwam sugu awurade so ebra na nka anidaso asa wanya mfia duokron ne nso owo ba na wode nto ne na so na akola so num ne nufo ema no so yo ba me ka kire wo se eduampo esi nwuram ne se anso a yetwa ye etotwene nje se enye papa enti me sira wo se eba na wo pe wada wa wo tie me na wiei na se wakọ na se hospital doctor se wo wa wo diem amfa heba fo ye twa wa be anyeye eno no obi heba se wonu wo pe bedri mako 3000 se do on na mu 800 enti won so wo ni bedri wo ho bra no mo wodro wo ba wo afa ho afa wo ba wonye bonyini biew ye ka bonyini fu a wonfa bonyini nkwasamado na ye yi wudini afiri abonyini wom eyem bonyini yale se wo timi na timi nka paade a bonyini wo baba wiya se wo ba ho ofe wo bibia bi no akwawale na wanwo a mesre wadawro ma ene de ha dwen papa wo sumo bi ba na amane ene wanya obi ba ya ne ma me ba wo se ya wo bi da bi medofo eno nti na me kanfo obin heba e dia ma se awo keke ena wo pede a awurade amana kwankere awurade amana haban a wode ema awo ene de wonya duru ho se pe na wa kire wo de obeye wonya de ma wa enhyehyɛ ho ne se de obekire wo ani so na wanya pepepe de a wa ha ho wonya di so ye ne pepepe de a achakura ye anu ye ne eye na wotwe mienu pepepe na wo so ukuta adanse ma wo so udi adanse enti wa wotie me bia wotie me enahwiei ba bia wotie me efiri bia a wotie me nka bia me sro me kanfo obin heba ye wokwada so ensuom 5 junction bia eye 4 but ye de ne eye 5 enti aton ho dada enti junction bia ye se ye nkwantana ntwi kasa nkwantana ye 4 junction but we de eye nkwanta eye enum enti se wonya drum 5 junction ho ewo kwada so ensuom ho na number me tutu dwai wo frɛ ya se pe na empanifo aba be fawo na papa no owa ho brase papa me pa cha wo